جونينو الآن فما هو الثواب للذي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلنستمع إلى الأحاديث في ذلك. ومنها ما رواه أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الصلاة عليك يا رسول الله، فكم أجعل لك في صلاتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شئت، اجعل ما شئت. فقال: أجعل لك ربع صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت، وإن زدت فحسن. فقال: أجعل لك نصف صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت، فإن زدت فحسن. ففي آخر الكلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجابه؟ قال: إذن تكفى همك في الدنيا والآخرة، تكفى همك في الدنيا والآخرة. سبحان الله. هرد الله في أن هندو ودني يولا إلى الله صلى الله عليه وسلم. صحابة يتلو أبي بن كعب hari mo heewi toragol Allah moƴƴireeji aduna e laakhira. O wii nelaaɗo min noon e nder ko mi torotoo kon, miɗo heewi kadi juulugol e ma. Jooni noon miɗo faala ya yeeto nan ɗo an nelaaɗo ko laabi jeɗu mi juulata e ma e nder toraare am nden. Nelaaɗo ma ki ber ko faalaɗaa o. O wii jooni nelaaɗo si tawii mi toroto Allah laabi 10 mi juulay e ma laabi 5 on, si mi toro ɗiya laabi 5 fii hoore am. Nelaaɗo maaki sa yiɗi ino moƴƴi, sa ɓeydi noon no ɓuri moƴƴude. O wii awa nelaaɗo jooni mi juulay e ma laabi 7 mi torano hoore am ɗiya 3. Nelaaɗo maaki sa yiɗi kono noon sa ɓeydi no moƴƴi. O wii nelaaɗo jooni mi juulay e ma laabi 9 mi torano hoore am gootum kum, moƴƴere e an koye mi toro koyɗon Allah ɗon gootum kum. Nelaaɗo maaki sa yiɗi wardu noon kono noon sa ɓeydi no moƴƴi. Subhanallah. O wi oye nelaaɗo jooni mi accii ɗon toragol fi hoore am few. Jooni ko honɗum woni wadde mi yondirike ko mi torto fi hoore am ko mi yondinori juulugol e ma. الآن أكتفي بالصلاة عليك يا رسول الله. بيوندي نرجول قلما نحن لو كان لا رجابي مهم نلا دماكي إذن أنتما تكفى همك في الدنيا والآخرة. الله هلا يتي غاران كلا problem ko heɓata neɗɗo ko aduna ɗo ŋoyŋay e gordo gadda e probléme ji ɓeygure e probléme ji faale mbuuɗi albala. O wii Allah yonete ɗum ɗum few. Allah ƴetti garanta heɓata satte nanni gam. Sa warri noon a waɗi gurdam maɗa juurgol e nelaɗo ange deftirde on seedi. Komboy men woni mara probléme, komboy men woni faalaka probléme ji mundi iw. Ko ɗum waɗi simi suɓi o kutuba ɗo fiye ɓeydu andintinde hoore meɗen valeur nelaɗo, ye ɓeydu anditugol e yiya e nder kutuba on ko honɗum tigi tigi no wotto piiji hawniɗe ngara e majji joni. Joni noon hattali ɗon imamu Shawkani ɓe maaki e Ibnu Hajar al Asqalani ka sabugol hadis on wondema Allah yonay on tigi aduna ɗo sabu ittangol mo kala probléme, o yonoyamo kadi laahara sabu moƴƴagol e makko naada mo aljanna hoɗindina mo e nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam. Kono e moƴƴere ɓuri ndan sa wuuri tawi probléme ka hammi wo on fottata amayi anaati aljanna ya akhi ala ko ɗaɓɓe ɓuri ɗum. Donc haray ko ɗum ɗo nela Allah sallallahu alaihi wa sallam a yetno o sahabajo ɗo ɓe makani mo tukfa hammaka fi dunya ay ka aduna ɗo wal akhirate e kalakata amara probléme hande kadi ara seedi ko wiyete difficulté.
donc haray hino ari e mum hadisaji heewɗi ka nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ton nokku goo wondema kala juulowo e an ñande dalngal hay gooto addoyta sifa ko addi kon sina kadi juulowo e an on no pet hiɓe maaki hadisaji heewɗi fi moƴƴereji yurgol e maɓɓe kamɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam subhanallah